Ala nang reason para duko, makabural na kasalo ngayon, makatalangan akong makabural salo, tutunak ng mayabang ngayon, ulimbalo mo nanin kaya kang pagmayabang, itang kaya kang singsing amana. Parati tayong kukutang ka ako. Nung nanoy wari talaga kabaldugan ng ating kupong singsing, tang miyaliwa not yuri, rengaliwa nursery rhyme mo, rengaliwa, it's a love song, tungkol iketang singsing may bating, kanta yung suka lalo, bat, atang nanunungan din yuri da. Pero nga kakalingkon din ating kupong singsing, first and foremost, metong yung basulto. Nano yung basulto, yung masakit kasi rin kapangpangan, akalingon da na yung basulto ala na iking kultura da mumuna sabihan kaya makananaming i-identify yung basulto. Yung basulto, mumuna naming akilala, king sukad na. Yung basulto, atin yung 8 lines, atin yung 8 talatag, ang pong 6 syllables per line. Atin yung 6 mapatig, balang talatag. So, yung ating kupong singsing, basulto ya. Atin kupong singsing, o anam yata, metong yung timpukan, hanggang mayari ita, 8 lang talatag deta. So, kaya tapang format na nga ito, kilala mo na yung ating kupong singsing, metong yung basulto. Ngayon, inahanula rin basulto king kulturang kapampangan. Well, retong talwing may nakit basulto, yung kakit daking basulto. Masaya yung song and dance, makantaya yung kakit. Pero yung balo rin basulto, atin lang palaman. Symbolic la. Mo kailangan i-take literally. Potang pakiramdaman mo, labala mo, nursery rhymes, labala mo, kwento lang anak. Pero actually, tilang sekretong mensahe kang kilob. Yung panahon ng gera, ay nibalo ko ini kasi apo ko, apong bidang, kapatadengin kong kukang mako, meging yung kukbo. Kaya bating asawa na apong abu, ipolakino, anak ng apong biyo, kukbula rin kong bundok karayat po kong magalang. Yung sasabihan da kanita, gagamitan do rin basulto, banda balo da nung paratag do rin hapon, o nung atin maliliari, dandaman mo nala kabudde nga anak, mami along lagindalan, magkantala, tilang kanta, tilang turong kanta rin matwakarela, code lareta, messages lareta. So, nung atin yaman spiye nga pon, kaya komunidad, nabalo ng nino rin may pamasang mensahe. Kaya ba't dandaman na retang anak, inosente yan, darandaman da. Inosente yan daramdaman da. Pero, dabalo, mapapasa na yung palitang mensahe, balada kang tayang anak. Balada rin anak, mami halong lamang, bala mo giling-giling yan, kaya ba't atin lang kakanta? So, yung ating ko pong singsing, atin yung sekreto yan, atin yung mensahe yan. Yakabot kantang anak. Pero bayo tamiras ka rin, kaya ating ko pong singsing, pisabyan tepa yung alaya. Ano yung alaya? So, rengalwa ken din damdan yung alaya. Yung baludang alaya, yung bundok alaya. Awsan dang bundok arayat ngayon, uli ng Miss Education. Nga da rin kutsero. Rin magkakalesa. At ilang kasebyan Ada kanita, nuya yung pandugang ng parugang nung emo king alaya. So, ikang anak, may paisip ka na nga manuana kanina ng kutsero. Nuya yung pandugang ng parugang nung emo king alaya. Kut na kanina yung kutsero, dumugang yung parugang uli na ning kayang rayos. Dumugang yung parugang uli na nitang kayang rim. O dumugang yung parugang ketang alaya. Itang king libutad na alaya. Itang empty space king libutad ng parugang. So, para karang kutsero, yung pandugang ng parugang, at yung ketang empty space king libutad na ng parugang, itang alaya. Itang alaya. So, dumugang yung parugang, nungeking alayo. Kaya ba't lalalaman de po? Kami king magalang, may ragul kami, king dubasa. Dubasa, ayapin detang bikan, patselininis mula, kaya ba't ilang gamitan mong pinuman, o kaya pipanelyo pansabo, ilang gamitan mong silyo, ingaos mga kareta, dubasa. O, kung wari, ini, dubasa yun. Nung pa nga dubasa rin, nung pa nga dubasa ning dubasa karo, nung mo king alayo. Nung yung pangatasan ng tasa, nung emo king alaya. Nung yung pangbaso ng baso, nung alimo king alaya. Pero yung sabihan, yung silbina ng baso, at yung kitang alaya, tang empty space. Nung yung kining alaya, kung malyaring mga bit soft drinks kaya tsaka kaya malyaring alyupan. Nagkwenta. Tasa, baso, dubasa. Ala kang alulan. So yung baso ng baso, dubasa ng dubasa, silyo ng silyo, ihapin nitang alaya. Ang empty space. Karengal luwagi. Ngara, nuya yung pangabale ng bale.
nung emo king alaya. Nahampunin ang sabyan, makanano yung meging bale, ing bale, ne, nung emo king empty spaces. Ing silid, ing kwarto, alaya, it's an empty space. Impossible, alaya, it's an empty space. E kamalyaring luwalungob king bale, nung eking alaya, nung eketang pasbul, deng awang, alaya, they're empty spaces. E kamalyaring mga isnawag, kilab din bale, nung alayang awang. At the same time, ing hallway, ne? Kami lakad-lakad ken, nung empty space. So, ing silbi ning bale, aliwaman tabubukan ho itang pader, doon itang empty space. Ing bale, yung bale, uli na ning alaya. Ale? So, yan ing keragulan ming kabiasdan, inyang daragul kaming anak king magalang. Yan ing tuturo darang matwa kaya kami. Yang anak kami, bala mo, storya mong matwa mo, ne? Pero potang metwa, kakalalam na pala, nung naning aman wandang alaya, payari ka rin. Pansinan mo yung tao, nga nanging kunggu. Pansinan mo yung tao, ano? Naning tunay magpakimot kayo. Akit mo yung tao, neng kaya marokya. Neng kaya magana kaya. Neng kaya makamataya, neng kaya mamiyembye. Neng kaya neng kaya putang kaya neng kagana ka. Neng kaya neng kabolangan, neng kaya neng kabiasnan. Pero nano talaga yung magpakimot kayong tao? Ing kayang utak, ing kayang gamat, ing kayang bites, o ing alaya. Retang bagay, mo atatalan ang pong akakit kaya. Ing kayang kabiasnan, ing kayang lugod ang pong sinta, ing kayang pakamal, ing kayang kapanamdaman. Then, mo atatalan, mo akakit, ing kayang kabiasnan, ing kayang kultura. Ren deng alaya. So, nano ing alaya? Ing alaya, yapin ing kaladwang kapampangan. Itang kaladwang magpakimot king kapampangan. Itang kaladwang magpakakapampangan king kapampangan. O naikutang nangingkong ko, posible men takpan ning ala. Malyari may kayan takpan ning ala. Malyari men takpan? Sabihan, ali, malyari men takpan? Balo ko na yun. Oo. Malyari men takpan ning ala. Ali. Pero karayang matwa, malyari men takpan ning ala. Makanano? King kapamila taning singsing. King singsing niya mo atiing ala. So, king magalang at ilang expression, king singsing niya mo atiing ala. Ing ala, alayo. O nang kapamila taning singsing atiyo. King singsing memo akit ing ala. Without the singsing, ing ala, alayo. Dapat uli na nagsingsing, ing ala atiyo. So, potang anak ka, kalyan mo ito. Nano ito, mo. Pero potang tutuwa ka, isipan me, kalalam nata nita. There's something there. Na, king kapamila taning singsing, ing alaya atiyo. Nya, iting sang kanong bakit, ing ating kupong singsing, yang peka makabaldugan tang diling kata, keti kapampangan. Nung aintindihan me ing alaya, bilang kaladwang magpakakapampangan, magpakimot kay kapampangan. Nung ing alaya, yapin ing kayang kabiasnan, kapanandaman, ing kayang kultura, ang magpakimot kaya ka, king singsing memu akit, ing alaya. So, ingatin ko pong singsing, yapin to. Karnya makapalub, ing alaya. Pero ding western naliwala. Uwa. Dahil westerners, ikatamo, kaya ragulan tayo, ang idea na king singsing, eternal ya, ala. Bakit? It's symbol of eternity, ha? Bakit, na? Kakasal, may pag-exchange kong ring. Symbolize eternity, na? Pero, karang matuwang kapampangan, ring westerners, mababola po. Bakit? Kasi nga kakita ring westerners ng material ning singsing. Yang nga kakit ng eternal. Karang matuwang kapampangan, ning singsing eternal ya. Uling ing makapalaman kaya, ing makapalub kaya, ing alaya. At ing alaya yang eternal. Nuya mag-umpisa ngala, nuya mayari ngala, kingala. Nya, pining singsing, yang symbol ng eternity, uling ng eternity, atiyo kaya. Yapin ting alaya. Ekwame? Yapin sagrado yung kantang ating kupong singsing. Kasi ing alaya, yapin itong force, tang mahanibat kaya ka, pong magpakimot kaya ka, Nanong tala rin Jedi? The Force. Alaya naman ito eh. The Ring. Lords of the Ring. Anyway,
So, kapilan niya wari may buuing ating kupong sing-sing. Ninuwaring mig-compose, mig-kudta, king ating kupong sing-sing. Then, question la rin. Well, eta talaga balo. Pero, yung idea kaming researchers, may paliharing po tagalang ating kupong sing-sing. May kudtaya yung panahon na sisiranda na rin Kastila yung kultura tamo. Yang karatang da, 1571 la din tangkeni, sinakop din Kapampangan, kaya ba't tuki-tuki la rin revolts kanita, 1585 may ka-revolt, 1586 may ka-revolt, and then, base ketang sinulat na nitang Don Juan de Manila, metong yung prinsipalya kaya ti Pampanga, ring reason sa ring revolt, yapit na, itang pamanalili ng kultura. Na, tang dinisenfranchise do rin ng tamong rulers, ninungan de pegluklok daken, kaya ba't pag-rape do rin babay tamo, gewa doon bugo rin kaya rulers para pangwata ang babay, kaya ba't limasan din gintu tamo, liakodo kabiyayan, etc. Nano pa. Tinwag din ka nilang universe. Pepal to na rin nga pong ginuda, yala tutu, at metong nga yung tutong nga pong ginuda, dakal. So, yapit ay that time na inabuso da katamo, in-enslave da katamo. Pila nung dahil Kapampangan, dinalan ganita. Netang pig-rape do rin babay tamo, pemate do rin kaya katang pipumpunan, penyilab do rin baleta mo, penyam samdeng pibadyan tamo, all of those things. Kaya ba't yung asakop na nakatarang Kastila, bantay eta nalalaban, kailangan din alilan ng kaya katang mindset. So, kailangan dang i-justify din Kastila, impamanyakop da kaya katamo. Asakop da kayo kasi may na kayo, masikan kami. Maklako, bontok, biyasa kami. Yung kaya kaming kultura progresibo ya, yung kaya kaming kultura pagurong ya. Tangma kanta. Yung kaya kami nga pong gino, tutuya rin nga pong gino ya, ela tutu. Yung kaya kaming kabyasnan, tutuyang kabyasnan, then kabyasnan yung kabutangan. Tangma kanta. So, they're changing the way we think. They're changing the way we see ourselves. They demoralize na katamo. To the point na, hawa, magpaka-Kastila tanamo. Rin Kastila, ilang magaling, ilang biyasa. At ikatamo, Kapampangan, makarine. Backwards tamo, primitibo tamo, etc. Oneng ding ancestors tamo, na mag-survive karetang massacre sa reto. Siyempre, disnanda pa itang panahon na in Kapampangan, at suya ka rin. Ang atiya, tinya sarili ng kultura, kabiasnan, makwaltaya ka dito, eno man kalulo, disnanda itang panahon na ito. So, buritong turuanan din karelang anak, ito yung tuturo na rin Kastila. Pakiramdaman nyo kami. Oy anak, mo kakalingwan, ikating kang kultura, Kapampangan ka, makaninita mo, makanyanta mo. So, siguro yung minunang pa nun, makantay gagawan na rin matwa. Oneng, yung kialambatan, siyempre, bala mo, at sumuring ka rin sulat na rin Kastila. Retang sasalang sang karela, retang kukontra karela, huntingan dala. Reng mismo nga anak, ilang sumbong ka rin pengari da. Ren pengari, misasambala pa nga dito. Kaya ito, publicly humiliate dala, barugan dala, makanya. Ay, aliwaya po tuturuin kong kuha na. O dakpande ka niya ng matwa. So, may ngiyang issue mo noon, makanano talang nga tururin nga anak tamo nung at chula nga yung durong dong dening magbantaya rin, nasasabyad ng eto to yung tuturo tamo. So, kailangan dang isalikot yung kanilang tuturo. Itang i-disguise da. Bata, ring susumbong, edo alala nga biya ebidensya. Nung sulat mo papilin marakap ka ring susumbong Potang arakap doretang sinulat mo, huntingan da kayo, pamatean da kayo, sila bandoreta. Nano pata, elan miras. Ka rin dapat ang parasan, detang katuruan nyo. So, mimisip lang paralan din kaya katampi pumpunan, nung makanano dang apasang katuruan da, na eda asilab din Kastila, eda asirarang Kastila. Kinglawe mo mga ano. Well, menintun lang medium vehicle na apasa din kabyasnan da na eya masisira at eya masisilab na eternal yan naman na kayabe yaking alaya at ingaisip ng paralan yapin ng kanta so ingating ko pong sing-sing mensahe ang po pang profesiya naning mensahe na ating ko pong sing-sing nung aitin dyan mengen ni naning sing-sing metong yang timpukan ama na kini king indong ibatan so indong ibatan yapin kaya kang indong tibuan the land of your birth ama na meni king kaya kang indong tibuan ing hamanwaning kaya kang kultura ing metong yang timpukan ngayon dala yung din dyan naning word na timpukan Ren Tagalog gagamitan din pa yung word na tampok na panahuyan buridang sabihan special guest karnya ba't yung timpukan so naning timpukan ba't yung tampok naning tampok
nung inisampagay, paglako mo kang den talulot, ing mitagan metong yang timpukan. Na? So, itang bagay mo alako king sampaga. Itang bagay mitagan. So, nung dening talulot na rin petal sa rin, yapin kaya kang kabyas na, yapin kaya kang penigaralan, kaya kang piblas, kaya kang gay, itang bagay mo alako, kaya kang kaladwa, kaya kang pangakapampangan, kaya kang identity, kaya kang nationality. Na? Nung ita, kaya kang alayo, itang bagay may itong katimpukan. Na? Yang mo alako ito. So, yapin ting mensahe ito. Kaya katampi pumpunan. Sangkang keng sininop keng metong akaban. Naning kaban, itang vehicle, itang lunanan, na uno order sininop, ing mismong kanto, ot baluta mo, kasi may alaya iti. Bring sabihan may ginang party ning alaya. Itang kaban nung may sa likod, kaya benening alaya. It's something eternal. Na? It's not material. Na? So, yapit itang hin. May alaya iti, ako kamalayan. Na? So, in kamalayan, at suyarin ka rin tang word alaya. Na? So, in kaya consciousness is part of alaya. Okay? So, reta-retang hints. Na ini, kabud kantang panganak. Kabud nonsense sa kanta. Kabud love story. Yapining story aning kaya katang kultura. It's a very revolutionary song. It's also a very sacred song. Sagrado ya. Kasi we talk about in kapampangan self, in pangakapampangan mo, in pangatao mo. So, yapin tayong lamanan itang mensahe nga ito. At sa likod data, king alaya. King sukal ning lub kong susukdul king banwa, pikuros kong gahamat babo ning lamesa. So, imagine niya. In kapampangan, as na ka symbolic manyalita. Kaya sa akin sabihan mong masakit kulub kaya ka, sabihan ko masukal kulub kaya ka. Kaya sa akin sabihan mong bobo ya, sabihan mong maklak ya buntok. Kaya sabihan mong biyasa ya matniya buntok. Symbolic language alayang ngaddu, amo alayang busbus sa buto lamo. Salangi ko po. These are all symbolic. Pila lang itang pamanyalita tamo. Parang kultura tayo di Pila lang sasabihan mo tang ing sukal ning lub ko susok dulking banwa. Imaginean mo itang something so clean has been dumped with all this garbage na mamabot ang gaging babo. Imaginean mo ita. So, nino rin masukal lub. Kaya ning kantang ini. Aliwa. Rang masukal lub, dahil mismong kapampangan. Bakit? Retang, yung panahon Kastila, masukal lalub dahil kapampangan. Bakit? Kasi yung nanggawan ng magpakastila, di akiting sarili da. Da panandaman na kompleto la. Da panandaman na buulan. Na din sabihan tang Bruno itang idea ng second class citizen. Nagyampang numano lang magpakastila rin kapampangan. Nila Kastila. Do galangan din Kastila bilang Kastila. Gyapang nanong privilege sa Bieda Crela. Gyapang nanong kabit na in writing ng hari ng Espanya. They will never really feel na accepted la bilang Kastila. Natural masukal lalub. Gilutan do rin nga pong ginuna migpaka-Kristiyano la. Gilutan din karelang kabyas dan migpaka-Kastila la, may Kastila la. Yung karelang piblas likas da, may nyulod lang western clothes. And yet, yang nanong gawan da, masukal la pa rin lub. Kasi, yang nanggawan da, la Kastila. Di akiting sarili da ka rin. La mabuo pa nga tao. Makadukula pa rin makaduk. Second class ka mo. Trying hard ka mo. You're just a second rate. Trying hard. Copycat. Exactly. You're simply copying the Spaniards. You're not a Spaniard. Yang nanong gawan mong magpakadulubasa king amanura, king kultura da, yang pang alilan may buwak mo, alilan may piblas mo, pamanyalita mo, talagang pekya pusan mo la diksyon den Kastila. Ka Kastila. So, masukal lalub. Deng mabiyang pang mga mate, yung panahon na rin Kastila. Ring ancestors sa mo, ilang mumo ng masukal lub. Detang ginawa king ating kupong singsing. Uli kasi banggaman nga ni etaya dardaman ng mensahe da. Nung nano yung kabalduga na ng ating kupong singsing. Retang mga pemate da rin Kastila. Reta ilang mumo ng masukal lub. Kaya ba't detang migpaka-Kastila? Masukal na lub. Uling, despite the fact na edo pekiramdaman ng ancestors that migpaka-Kastila la, o tila buo pa nga tao. Kaya ba't datang larang Amerikano, alilandorang Kastila, o higit na kanini, siguro king Amerika tayo akiting sarili tamo. And we still experience this.
Pangarap dangan mong tala Amerika, magpaka-Amerikano la, maman English la, para gulandong Inglesero rin nga anak da, pakyapusan doon deng artista king Hollywood, pati piblas, mag-yo-yo lang mga kanyan. Pero, oti ako buo pa nga tao. At masukal ko pa rin loob. At ati pa rin kulang. May pakakwalta na ako and everything else. May blas na akong piblas Amerikano. Pakagap na ako and everything else. Lumano pa mo. Wapi. Reference. Sorry. Itang, gawa mo ng ega na gana. Supreme na lang. Gawa mo ng ega na gana para maging kang Amerikano and yet The feel. Ikaw. something's basic. Ating kulang. Masukal ka pa rin loob. Ka pa rin buo pa nga tao. May pa rin akiting sarili mo. King America. Alayo King America. In the same manner na alayo Espanya, alayo Roma, pila lang King America alayo. May kabayotang republika. Ing Manila yung maging kabisera. Kabira-bira yan. Sabihan dangin, para-pareho tayong Pilipino, ating national language, Tagalog yan. So, ikit nangin na rin kapangpan, puta, akit Manila, yung kaya katang pangatao. Magpakatagalog lang. Paragulan doon Tagalog din nga anak da. And yet, bala mo, aliwa pa rin At masukal ko pa rin loob. O teke pa rin atalanga yung sarili ko. Diyan pang nano kong mga managalog, o teke atalanga yung sarili ko. Aliye, at pa rin kulang. Alayo king Manila, in kaya kong kaladwa. And yapin, Kenny yalong ubing prophecy. Wapi pala, bayo tamiras ka rin. Itang pikuros kong gamat babo ning lamesa. Importante ito. Mumuna, ang lamesang kapangpangan. Kayo, kapangpangan kayo, balo yan Ang lamesang kapangpangan is never empty. Atin mo makaya pagken. Whether tagan niyang ulam, sikluban mo, bata, nino man datang, atin ka parating iyapag. O kaya, anong alaman makaya pagken, atin tao parating makapadurot king lamesa. May pag-istorya la, may pag-wow la. Pero ali atin mo parati, atin lang kape, atin lang aliupan, atin merienda. Ang lamesang kapangpangan is never empty. Tandaan niyo, yung lamesang kapangpangan, kapilan man, malyaring alayang laman. Atin makaya pagken. Yapin tayong lamesang kapangpangan. So, nung agawa mong pikuros dahil gamat babo ng lamesa, buring sabihan ng lamesa, yung lamesang kapangpangan. So, dintang itang panahon, naala ng kapangpangan. Nya agyo ng pikuros dahil gamat mo magmalon ka. Ikanandiling kapangpangan. Busal ning sukal mong luba susukdul kim banwa. Kaya ba't mo kan geway tang ega ng ganang migpaka-Kastila ka, migpaka-Amerikano ka, migpaka-Tagalog ka. At masukal ka pa rin lub. At din tang itang punto, kaya kang lamesa, lamesang kapangpangan. Ala nang makarungot kaya kang lamesa, ika nang magdili-dili, at alayang nga pag kaya kang lamesa, alayang laman. Ikuha mong pikuros ng gaman mo. At ikuha mong migmalon. Kenny yalong ubing propesya. Nino mang manakit king sing-sing kong mana. Buring sabihan, nino mang makaintindi king mensay, naningating ko pong sing-sing. Nino man makaramdam king mensay, daring kaya katamong mayang ubya. Nino man makaramdam king boses, daring kaya katamong pipumpunan. Kalulong puso ko, manginuya kaya. Buring sabihan, finally, yung puso mo, mitimawaya. It will be free. Itangad sukal mong lubay tamiyugse ng anita. At malinis na yung pasibayang puso mo at agyo mo ng tala nga. At tarapan din nga liwan tao. Uling kasi, kompleto na ka Kilala mo na yung sarili mo. Ikit mo na yung sing-sing mong mana. Balo mo ngayon, nung ninoy ka. Kapangpangan ka. Na kailangan mong pagmaragol. Na kailangan duko-duko ngayon Uling, ka trying hard. Ka second rate. Ka kabud mo taga-Tagalog. Or trying hard maging Amerikano. Or trying hard maging Kastila. Unique ka. Kapangpangan ka Ating kasariling amano, ampong kultura. Yapin tayong mensahe ng ating kupong singsing. Yapin tayong propesya. Propesya na. Potang, dyan mo na yung kantang ating kupong singsing. Potang, kilala mo na yung sarili mo bilang kapampangan. Makatalangan ako. Mitimawa na ka. May kabus na ka. Ala nang mandikdik kaya kang ngeni. Ala nang reason para duko, makaburol na kasalo ngeni. Makatalangan ako makaburol salo. Tutunak ng mayabang ngeni. Ulimbalo mo nanin kaya kang pagmayabang. Itang kaya kang singsing amana. Ngeni kabud na mayabang din kapampangan, pero dabalot mayabang la. Paratot na la kanita, mayabang.
Uli nga balo na yung pagmayabang da. Itang sukat mong pagmayabang at pagmaragol, itang kaya kang singsing nga mana. Yung kaya kang kultura bilang kapampangan, yung kaya kang pangakapampangan, yung kaya kang nga manong siswan. Yung nanong mamuuki, kaya kang pangatao. Yeah? Yung sasabihan da, announce yan, global tana. Dan, Ran teachers, mismo ilang tuturukan yan. Well, ikaw yung teachers, ang tiyan mo rin ang sabihan ng globalization. Yung idea yung globalization para ka rin magpalimos. Namburi ko sabihan, utak magpalimos yung isipan niya. Kasi, para kaya kayong magpalimos, yapin yung globalization kaya kayo, yapin tang nanong akwayo king yato. Aliway tang nanong contribute yo o abiyayo king yato. Yan nung ika, kilala mo yung sarili mo, at realize mo nga ka magpalimos, natural, yung idea mong globalization, aliwaya. Yung idea mong globalization, yapin tong nanong abi ako king yato. Nanong abi ako king yato. At ikatang kapangpangan, may itong parte ng yato. Ang kailangan tamong pagmaragol. Yung ada kaya tamo king yato, yung kaya tamong pangatao, bilang kapangpangan, yung kaya katang amano ang pangkultura. Kailangan tamong pagmaragol ta. Duko-duko.